Ang Ginoo madahaiyo. Pagbasa ti Kangan Santos nga Ebanghelyo, sumalakan San Marcos. Binalik Jesus nga tuhatabukhan lanaw. Nag-alirong haiya indamo nga mga tao didto haligid han lanaw. Dinaop haiya hi Jairo, usa nga tinapuran han sinagoga. Pakita niya kan Jesus, hinapahiya ngan duro aniya pakimaluoy haiya in pagsiring. Masakit hinduro an akon anak nga babayihay. Kadto agod nga nipadapat ani mo kamot haiya, base maupay hiya, ngan diri mamatay. Ngan inupo ni Jesus sa iya. Damo liwat nga mga tao in binmunyog ka ni Jesus ngan indadaisog hiya ang mga tao. Mayada babay nga makalilisang na ang ginantos tungod hinduro nga pagdinugo iya, hindo sina katuig. Bisan kung damo na inagtambal ha iya. Naubos na niya kwarta, kundi wara hiya magupay. Nagtikadugang lalugod aniya sakit. Nasumatan hiya mahitungod kan Jesus, sanglit nagpirit hiya hin pagtampo han kadaman, ngan pinaluyo hiya kan Jesus. Nagsiring hiya ha iya ngahaw, kung makakaputla ako, bisan la haniya bado, mauupay gud ako. Kinaptan niya ang bado ni Jesus, ngan inukoy dayon ang pagdinugui ha iya. Inabat niya nga naupay hiya haniya sakit. Nakasabot dayon ni Jesus nga ginawa sa iya in gahom. Lining ihiyahin pagkita ang kadaman nga mga tao na nagpakiana. Hino in kinapot han akon bado. Nagbato na niya mga tinunan. Nakita ka nga ginilibutan ka han mga tao. Kay ano nga nagpapakiana ka paman. Kunigin usi sagod ni Jesus kun hino an kinapot han iya bado. Nakasabot ang babae han nahinabuha iya. Sanid di naopiya kan Jesus nga nangungurog hin kahadlok. Hinapahiya atubangan ni Jesus nga nagsumat han bugos nga kamatuuran. Nagsiring Jesus sa iya, anak ko, nakaupay haimo animo pagtuo. Lakat nga malinawon, ngan maupay ka hanimo sakit. Hanagiinakan pa Jesus, may ada mga surugoon nga inabot, tikang hanbalay ni Jairo. Ginsumatanira Jesus, patay na an imo. Ginsumatanira ni Jairo, patay na an imo anak nga babayi. Ayaw na pag sinamukaan magturutdo. Waray la makigbali Jesus an ira ginsumat, kundi ginsiring ni Jairo. Ayaw kahadlok, tuula. Ngan waray ginpaupod ni Jesus labot kan Pedro, ngan magbugto ira Santiago ug Juan. Inabot hirahan balay ni Jairo diin hingkitan ni Jesus ang kasamok, ngan hinpatian niya ang mga pagnguyngoy, ngan pagtangis. Sinakob hiya nga nagsiring hiya haira, ano ini nga kasamok, kay ano nga nagtitinangis man kamo. Diri patayan bata, nakaturog lahiya. Gintinawaan lahiyahan mga tao sanglit, ginpagawas niya hira. Pinaupod ni Jesus ang amay nga naniroyhan bata, nga nan iya tulong nga mga tinunan, ngan kinatuhirahan sulod di inahigdaan bata. Kinaptan ni Jesus ang kamuthan bata ngan sidngon, talita kuom, kun haaton pa, babayihay, pinapabuhat ko ikaw. Binuhat dayon ang bata nga nagtikang hinpaglakat. 12 na an edad han bata. Dako gud an ira pagipausa hini nga nahinabo. Kuni gindidan hira ni Jesus in pagsumat hini bisan kang kanay. Nga nagsiring hiya, tagi hiya hin pagkaon. An maupay nga sumat, hanaton katalwasan. Pagdayawong ka, Kristo.